Mizoram zonal chung kuate chibai kan buka chu in zawa in tunlai khovel che suana le thi thut na tam em na kara hian him le dam takalo zel turin du sangna sang ber kan hlan mol chawani Mizoram sarkar sumdin mun athalo tak zet ti kan ria tun truna hian Mizoram sarkar sumdin mun chung chang thu ziak pani Dr. Lal Lien chungan Finance Minister khoya nge tia ziak le mal somdong zela hra serin post devolution revenue deficit grant chung chang ajiate kan ngai thadon ani amasa in Dr. Lal Lien chungan Finance Minister khoya nge tia zia hi i han ngai thadon te ang van nei thak takin sarkar treasury chu khar ngai lo tur tokin overdraft manga RBI atanga sumapuk chu MNF sarkar chuan arul theita a kan sumpuk rulnan mun dang atanga sumpuk le chhong mai kan nia a fan to phun ala om don tho wangin official taka treasury khar lo hi kan sum din mun a thata sote ti akok chung lo kum sang ni nulama Indiaram state jinga Mizoram hi gross state domestic product GSDP atanga ta in leiba nei tamber Arunachal Pradesh nen kan lo ni to Niti Aayog kin atalan danin Mizoram sarkar hian kumnga chung GSDP aya tamlei ba alo nei to ni chung ta chu kum sang ni palia GSDP zat atanga tia za pani point parukte kum sang ni panga za pariat point pakuate kum sang ni paruka za paruk point pani te kum sang ni pasaria za pakhat point pakwar le kum sang ni pariata za pathum point pangate alo ni to ni heng te hi MNF ministry masalama mi te anilom kum sang ni pariata congress sarkar alo pian khan sumdin mun song noi takaro chunga Trump khatna sang ni pariata tanga som pathum chung pheiga chuan RBI atangin ways and means mangin sum an puk ve de urang bok ani sumdin mun thalo hi sarkar lai tan chun mul phona anga ngai thei ni ma se heti hun laia finance minister fel takpu lian sai lovale sarkar ho tu ten mi pui laka alema in sui mamle thup tum lovin thil ani na tak je boi lovin in ren chem atul zia re sarkar har sanna sutkian dan an ngai tu azok thin ani sumdin mun thalo thup tum lowa pu lian sai lowa malakna ron chun zom tu finance minister thar pulal sota malakna chuan ra tha achhuata a CAG report atanga alandanin kumsani sompanga tanga somporuka Mizoram in fiscal surplus 3.09% lai kaneta kumsani somporuka tanga sompasari budgeta state kanhin huwa avoi khanan surplus budget revenue surplus kanei vetran ta hial ani kumsang ni somporuk chu ni somthum nu lama RBI atangin ways and means pangin sumpuk angai to lo boka surplus budget kan nei chho thei zel awangin kumsang ni sompariat atanga sompukwa Mizoram state security po RBI lilam auction ngai to haulovin Mizoram sumdin mun athatwa MNF sarkar thar kha cheng vai bel che jasari chuang anu chi hialani an sarkar te kumsang ni sompakwa sum tamje puzoram thangan asoi thin hi congress sarkar huchia sum cheng vai bel che tam takwang ani MNF sarkar hian revenue surplus budget nei atum ve thina ala hlo chamjela RTI chana tangalan danin kumsang ni sompakwa nulama MNF sarkar hian RBI atang ways and means mangin voi za chuang sum apuk le to ani budget document jingami annual financial statement atalan ani danin kumsang ni somni atanga sangni somni pakata revenue surplus cheng vai bel cheja sari somruk pathum nei turin antalang project a ma se cheng vai bel cheja sari somkwa pakwa in an deficit le loisi ani a om zia chu vai bel chejaria donin an choi bel tinani kumsang ni somni pahnia tanga somni pathum hian revenue surplus cheng vai bel che sang khatzali sompakwa om turin an chhut lia heipo hi mipui hmuwa lan moi tumna mai ani sarkar senso revenue expenditure te lang claim turin
sen so zat tu te po chut lok thlap thei sarkar na thok lo le pension atana sen so tur te an ti tlem waka hei hian budget pharlain GSDP atanga te Labour state debt tur atilang tlem ri ani ma se thubreng thei ani don lowa revised estimate GSDP atanga te in Mizoram Labour percentage po asang hret ani insiam that lam tum lovin Mizoram sum din mun chezwal mek hi thup tuma malang na chak takin akal meka finance minister le chief minister ni bok angoi tlata finance minister po dilo MNA sarkar ho tu te atanga sum har sana thup tumna le suimam tumna atama wangin kan sum din mun ni athalok don lo ti achiang le sarkar na thok ngaten an thlabi hlo thlathar ni som vela an lak thei be sei ani ti te hi breaking news MNA sarkar a chuan athling pharenga sarkar na thok te GPF te hi pechuak thei se news athling lenga pension na chuak te nena pension sum pe se news athling le bokang contract bil tang zong le healthcare noya damlo bil tang thei pechuak vek se chanchin thar alu anna sanga tang sarkar thapa ngai hnuai hetiang hi news athling phangai lo thung post devolution revenue deficit grant ti chungchang thu mal som dong zela sha sel ziak i han ngai thlak chun zom tiang Ministry of Finance in Post Devolution Revenue Deficit Grant PDRGDG August sani somni pani atan August ni thum khan state dang som pathum rualin Mizoram chantur aron release a thil thar angma in social media adar ta chiam mai a zialo hle mai kan sum din mun achet ema wangin mi in sum din mun kan ngai ven thar wang po anema na kan budget a hian sum huna na chi rang kan neya chung zinga alien pani chu share of central tax le PDRDG hian ya kum sang ni somni pani atanga sang ni somni pathum hian share of central tax atangin cheng vai bel che sangli somriat pathum point pani pali le PDRGDG atangin cheng vai bel che sang khat zaruk som panga mu tura ruam man ania hi budget buwa po talan thlap pani share of central tax le PDRDG atanga kansum mu te hi atam thama adanga tanga kansum mu te hi atam lu tuk lo ba kha amana tur ro mansa ani de vek hlom chu wangin share of central tax le PDRDG hi kendi ang state tho chwa nei lo tan chon a hlu hle ani PDRDG hi thatin release thin ania share of central tax ero release hun bi kom lem lo August ni thuma Ministry of Finance in PDRDG release kalphung pa ngai ania August atan cheng vai bel cheja somthung pali point panga pariat anron release mai ani tunlai kansum din munnen kai kopchi ani lo kum sang ni somni pani atanga ni thum April to July chung po khan thatin PDRDG hnuya cheng vai bel cheja somthung pali point panga pariat hi ron release char ani PDRDG hi thil thar ani lawa Kansum don tura 15 Finance Commission in min recommend angin central in thatin unreleased thin angin August atan unron release ani mai 15 Finance Commission and PDRDG hian 14 Finance Commission in min recommend niama kan mu atlem sort lia keniang state tan chuan poi tak ani tin kansia tur chu PDRDG hnuya release cheng vai bel cheja somthung pali point panga pariat hian sarkar na thok thakhat lo chan ve po adai teu lawania sarkar na thok abik takin anghete hlo petur chon share of central tax kan mu phot angai karing contractor le supplier bill ba te pension chuak te poisa hlo turte bu fai man te kol pheta man te a adang atam mai ngai tu ngai ala tam lu tuk a shalo zok te ibum lo wangu tunlai sum har sananen soizom phet tum chi ani lo kalphung pa ngain kan budget a roman savek central in anon release mai ani e state dangpo 15 Finance Commission in PDRDG dong tura recommend ta chu release sak vek ani wala atom nan viewer ta hne nang en na hanje ve leila kan channel minla subscribe sak lo te khan minlo subscribe sak ei turin kan han ngen chewa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mu ma zel theinan notification bell kha in metanga ola in da donia tin kan channel te min du saka min lo thir sak thin tu te
han ngen le chu kan du chu heng kan video link te hi atam the ang ber in thian te hna te group a te min lo share dar sak ve zel turin kan an som chuwa tin like lama te comment lama te pawh khan tran lo la deuh turin kan an som tak meu chu ani e Mizoram Journal channel chung kwa te in zawa in du sakna kan hla non le a chu